mfundisi uqhamuka ngathi yena utosida utothandazela kanti singu CPF Sister B sangenelela labafana bebayi3 labafana bangale ngabo tikhondele you see bengisabalile kokuthi even umthakathi uyangena kuphi ebandleni lana ukubeka kahle Sister Pina umsakade yes ukuthi indlala ibangulaka wonke umuntu ufuna kudla uyabo uthola ukuthi lo ukufundiswa wabuka le mali ukuthi yokunikelwa wathola kwathi le mali ngathi solo eyincane iyashoda ayifiki kulesigaba lafuna sona yeah then wabese uchubeka nalaba remember umfundisi akasiwa la eSouth Africa is from a foreign country so akakuboni ukuthi kunesidingo sane ukuthi bantu labasha banele kusasa lelichakatile akusilo lakhe lelive bakhe le mhlawumbe ubafaka enzaweni le right uyabacecesha ngale mali la enda la utawucecesha bakhe mhlawumbe eveni anibaganga lapha labantwana labayezagcine si connecta nalabanye leyo banabe bangala bathi kuse pilgrim rest labaye bathi bebabagqinile angithi lapho bebathi babagqinile at gunpoint and stuff ufuna bosebenta badelive if bangasebenzi ukuthi ababuye ekhaya mara ngenhlanhla yokungenelela uthola labanye leyo bakhona la kubatshela ukuthi lokho lokwendekile nalomuntu lo angeke kulunga kufuna labantwana babuye sagcine sisho ukuthi no sine singumphakathi ngcono siniphumele nini lenikhona abantwana babuye bathi nababuya ngabathola sengibathola ebox ngabalayisha ngabathwala bangqole vele bebangavakali kahle ngabathatha ngafike ngabashiya egedini ngamfonela make ngathi umntwana nanga ubuyile azange wathemba banuka abantwana wajabula ngenhlanhla balayishwa ngimi ngoba beke egedini ekhaya uthi basuke njani le ukuthi ofika la angeke ngikhulume mara mina ngabathola lapha khona la ingase taxi rank ngabalayisha ngoba beke ekhaya yaphelela kuphi lengcebo angifuni ukukhuluma manga yeah ingceku angisayiboni angisathi ukuthi bakuphi ukuthi yaphelela kuphi njengoba ngishilo ukuthi labantu they vanish within air uyabona so mhlambe so uchintshile seligama songilomunye sovula elisonto futhi somewhere we understand yeah